kwenye safa ya ushambuliaji ili apate pointi 3 leo. Ni kweli. Tuone mambo kama yatakuwa mazuri. Hatari katika lango. Polisi wanaandika bao la kwanza la kuongoza. Kijana mchezaji machachari Ndaishimie Dominique Antoine. Huyu kijana katika mechi 4 walizocheza huko ameweza kufunga goli 3, 2 zikiwa ni goli za kichwa na 2 zikiwa ni goli za mguu. Sasa ambapo aliweza kufanya vizuri kwa kufunga goli 12. Hapo wanatuonyesha jinsi walipoteza mpira pale. Dominique akawahi turebe ibijabo wayeho. Mpira ni Hussein watanze ballon. Ubona ukuntu mpira Dominique ajyautera ahita atera Maria. Ranga Dominique burya bari umugomo umuciye hakati mu maguru neza hariya. Dore Inosaria burya cerebraga hagati ndabatsinze nuko n'ikipe yinjoje nivyo gasavuga ati nibicyanga nawe nta byumva abwa byumva gutyo teka gushyira hasi. Tera mu mpira vuba vuba Mohamed. Mpira wageze kwa Justin Micho arakora iki? Cenga rya mbere aragiye aramumanuye igitego cya kabiri hano. Kazi gakomeye cyane yakozwe na Micho Justin. Songa Isayi ati nta kindi na ubyaza uyu mupira uretse kuwushyira mu nshundura. Igitego rero ni cya kabiri rwose, bikaba ibi biciye intege ikipe ya Kiyovu Sport. Ibi biciye intege rwose, Kiyovu yashakishije igitego rwose hasi hejuru, none polisi ikaba ibasonze rwose. Dore uko igitego cyagezemo nguwo igitego cyiza cyane, yakinnye neza cyane Micho, buryo yatanze pase nawe ntiyamutenguha. Songa Isayi ngizo celebration ze. Kuri dekoderi ya Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire dekoderi ya Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.